гирифтани праваяне ки ба гибдида рафта правоошона иваз кунанд ва аз уҷа ответни повесткашон метан ба ҷанг. Алҳамдулиллаҳи раббил оламин, правои русиро гирифтем. Перевод тоҷикӣ буд. Хайна брен акалиш кине иншаалло комидоро. Вид нажети сав паспорт дора брен бем малол запис кине госусу хати запис мекини. Задана каваяни учотамо дана. Вира бухиро қоғаз метам барои май. Ҳамаша бой намиён. На, повестка намешава. Ана мушай повестка. Хайна брен акалиш кине иншаалло комидоро. Ҳамаша бой намиён. На, повестка намешава. Ана мушай повестка. Хайна брен акалиш кине иншаалло. При этом немало случаев избиения мигрантов полиции даже не придаются огласке, ведь пострадавшие не станут писать заявления. Сами так называемые правоохранители в России ничем не отличаются от уличных хулиганов и более того теперь имеют на террор официальное разрешение. Новостной телеграм-канал «База» со ссылкой на инсайдеров российской полиции сообщил, что силовики получили разнарядку на проверки граждан нерусской национальности. После теракта в Крокусе в полиции создали специальные группы из участковых и сотрудников уголовного розыска для дополнительных проверок иностранных граждан. По данным базы, в московской полиции создали группы сотрудников и разделили их по направлениям: хостелам, управляющим компаниям и по разным трассам, где они будут проверять мигрантов вместе с сотрудниками ДПС. Российским силовикам и раньше был закон не писан, а теперь они получили официальное добро на беспредел. яъне ки тасаввур кардастем бародаро ки и официальный фармон именно аз болои тақсим кардагии мувофиқи нақша ҳамаи барномарезия ҳамаш и ман намедонам баъди ҳамаи бо чӣ хел одаме пайдо мешавад ки бо бовар накунам. Ҳама салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. бисёриҳои мо шумо медонем ки дар Крокус Сити Холл чӣ рух дод ва дар рафти расследование кардан ва аналитика кардани чунин ҳолат дар бисёр видеоҳом ма мисол овардам ки тахминан чунин нақшаҳо метавонанд дар инҷа ҷорӣ карда шаванд ва ҷой дошта бошанд ва айни замон мо мебинем бисёр чизҳоеро ки мо о вақт тахминан кардем, бисёр нақшаҳоеро ки дар о вақт тахминан кардем, имрӯз мо мебинем амали шидани чунин нақшаҳоро. Якчанд чунин новостиро абзор мекунем ки мувофиқи ҳамун корҳое ки мо тахмин кардагӣ будем, мувофиқи ҳамуное ки реал нишидастанд. Лайк мондана фаромӯш накунем бародаро, видеоро оғоз мекунем. Ва пеш аз оғоз кардани видео бародаро, касе ки мехоҳад ба граница рафта биёяд барои ҳуҷҷатҳоша тахт кардан, шумо метавонед ҳам ба самолёт бигзарен, ҳам ба мошини майда тавассути ширкати Парвоз Авиа. Ҳамчунин билет дорам ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас. Бо айноми канали Сим Шариф муроҷиат кунем, вообще выгодно. Хоб, оғоз мекунем ба абзор кардани чунин новостие ки нав баромадагия. Якумаш мо оғоз мекунем аз 1 апрел меган ку никамунивер чунин гап ҳастад матал дар байни русо, дар мо ҳам ҳастад ки 1 апрел меган рӯзи шайтония ва действительно ҳамин рӯз рӯзи шайтонӣ шида муҳоҷироро ба дом афтонданд ки ҳамин чизҳоро чандин маротиба дар вақти таҳлил кардан, дар вақти аналитика кардан, дар вақти видеоҳо ман ҳамин гапҳоро гуфтагӣ будам ки бародаро ва мо видео дорем ки 1 сол зиёд шид ба ман хиёл мекунам ҳамин видеоро баромаданаш ки дар ҳамон ҷо гуфтагӣ будам ё ба зурӣ ё ба зар карда ҳар гуна ҳила мекунанд ки то ки муҳоҷироро ба дом баафтонанд. Яъне ки рӯзи 1 апрел муҳоҷироро даъват мекунанд барои гирифтани права, яъне ки ба гибдида рафта правоошона иваз кунанд ва аз уҷа ответни повесткашон метан ба ҷанг. Алҳамдулиллаҳи раббил оламин, правои русиро гирифтем. Перевод тоҷикӣ буд. Хайна брен акалиш кине иншаалло комидоро. Вид нажети сав паспорт дора брен бем малол запис кине госусу хати запис мекини. Нарколог, психолог. Ина бобин. Задана каваяни учотамо дана. Вира бухиро қоғаз метам барои май. Ҳамаша бой намиён. На, повестка намешава. Ана мушай повестка. Ина барои видеоро. Ина бобин. ва дар видеои пешина агар ба ёдтон боша ман гуфтагӣ будам ки чунин ҳолат ҳастае ки одаморо рейд карда, дар натиҷаи рейд кардан нигоҳ мекунанд ки кадомиш мисол шаҳрвандии ду тарафа шаҳрвандӣ дора ва ёро повестка метаҳанд. набудагиёша ё ин ки ба спецприём ё ин ки ягон ҳила карда коре мекунанд ки бо ва ё ҳам ба хизмат ё ин ки ба ҷанг рафта ё ки ягон мақсад вербовка меравада. ва бародаро фаромӯш намекунем ширкати шифофармора ки шумо метавонед ҳиҷома фитабочка ва массаж кунед бепул хотири моҳи шариф Рамазон и аксия рафтеса бародаро ҳаракат кунед. ҳамчунин бо доран доруҳои гиёҳӣ беғарзаи услугоҳо метавонед ки ба нархи хеле ҳам дастрас
дастрас кунед. Рақамҳо дар болои экран. Короче, хели вайме ча повестка мекунам, аки? Хей бародаро, повестка додиста. Вид на жительство, да. Манам расм закам будам. Чӣ гиян? Повестка додагиян ша. Срок будам, не? Чанд хар? Намедонам. Ма бародаро дина набояд ози бромадаям хели. Повестка, братан. А где? Военкомат. Правая нетя, сразу был военкомат, там уже. Сразу повестка додиста. мақсади гап асосан сабаби ҳамаи гапҳоро гуфтанда чие? оне ки бародаро ира фаҳмидан дар корае ки вақте ки цепочка всегда Крокус Сити и рух мета дариҷа тамоми мигрантҳоро рейд мекунанд. Рейд бо ном дора антимигрант. Мефаҳмонанд барои чӣ? Ина Корея Монсо дарои полни шикастагӣ. صبح روز 3 اپریل کارمندان امان روسیه به هیچ آگاهی به خوابگاه مهاجران تاجیک حمله کرده درها را شکستند. ва дар асл ча ира ҳатман фаҳмиданаш дар корае барои он хотире ки пропагандистое ки блогерҳои тоҷик мебурад пропаганда мекунанд ҷанга ҳамчунин лангулию дигараш ва ё дигар хеле и ҳодисаро мефаҳмонанд. яъне ки чӣ хел вақте ки ҳамин кор ҳамин ҳодиса шид дар Крокус Сити рейд ташкил кардан антимигрант хоб дар рафти тафтиш кардан бояд чира тафтиш кунанд яъне ки нишон доданда халқ ки рейд ба хотири онае ки хай якчанд одам ки баромадагиай ҳамора тоҷик гуфтага нагор кардан ҳоло и садфоиза нест то ҳолара судам на доказат на ягон чиам баровардагӣ нестанд дар ин бора ва рейд карданшона ҳамин хел аправдоват мекунанд ки гап ҳама дар видеои пешина гуфтам рейд карданшона ҳам хел аправдоват мекунанд лекин дар рафти рейд кардан тафтиш мекунанд ки кира мо метонем повиска битем барои ҷанг бурдан ва акум мегзарем ақиб ки ман дар яке аз сабабҳоро ҳамон гуфтам ки дар инҷа метавона ба хотири он боша худи дар умум ҳамин терак ки следа тарафи Украина мондан ба хотири оне ки Украина нагор кунану гашта нисбатшон бо ягон чораи ҷиддитар бинанд ва мотивироват кунанд халқи Россияро ки Украинаро шум бинаву бу нисбат бар хотири ҷанг ягон хел предъявит накунанд ягон гапи дига наган мақсад дастгирӣ кунанд ҷанга гуфта бояд халқа тайёр кунанд ва гуфтам ки барои ин кора кардан бояд бо рафтори сахт кардан бо сила дар кор мешавад ки силара бо дар Россия медонем ки мувофиқи официални версияш қати 1 миллион зиёдтар а неофициалниш қати худтон медонем ки кимчанд қадаре ки бисёр одамо мақсад регистратсия надоранд чи надоранд ва ё официально ҳисоб намешаванд беғарзаи Тоҷикистон бо чандин кишварҳои дига бо муҳоҷир дора мақсад ҳамаира агар ки ба ҷанг баранд бо хела мақсад худи халқи дуруни худи Россия намебара ку и кор ва ёда выгодна ва бароям хотири гуфтам ки якум следа барои шумбини тарафи Украина бурдан а дигим следа тарафи мигрант то ки рейд карда баъдан ба ҷанг бубаранд ва ин кора имрӯз мо дидестем реально дидестем дига ягон ҷои вайш нестай бародаро ҳайда ман хиёл мекунам ки дига аналитикаи ба худат намеш чизе ки реальни ки дар вақти расследованӣ гуфтем омадем аналитикада гуфтем имрӯз мо ҳамин чиза дар реалӣ мебинем ва аз ҳамада бадиш чия бародаро любой кора пропагандироват карда мекунанд яъне ки агар як кора карданӣ бошӣ ту бояд барои ӯ кора кардан халқа омода кунӣ ва мутаассифонаҳо блогерҳои рус ҳам пропагандист доранд ки мисол кори худи Путина пропагандироват мекунанд ё ин ки ягон чизое ки ӯ мехоҳанд ҳамро пропагандироват мекунанд лекин дар ҳамин кор пропагандара бародаро мутаассифона аз дуруни блогерҳои худмон гирифтан карданд аз дуруни блогерҳои худмон ки ин аз ҳамада ярки моментш ҳозир ман дига блогерҳошаку надидам мумкин ягон тамайда чайдаам боша агар ё ки мумкин баъди видеои мара дидан намедонам агар заказ боша всё равно мекунанд не ки ман надидам агар боша ссилкаш дама телеграм рои кин ссилка телеграм канал дар якум комментарияй пропагандара через ҳамин лангулишон кардан яъне ки чӣ хел ё баромада ҳамин ҷанга ба дигаро рекламироват кардаистиянд так ана ки связ дар инҷа бояд бародаро уже наканеста фаҳмед яъне ки дар рафти аввали видеоро кардан мо предполагат кардем ки чунин мешавад шумо имрӯз дидем ки ҳамин хел шидестай ва дар ҳамон аввалам вақте ҳамин пропагандаро сар кардам бо гуфтам ки бародаро ҳамин пропаганда чизе ки ино кардаистиянд не за што нестай ин коре ки лангуливу момаҷон баромада видеоҳои мардуми тоҷик ҷанг рафтаистай дар каналошон мондаистиянд фас баромадаистай ё просто так нестай гуфтам бародаро ишам чӣ хеле ки ина иёш иқавақт баромадаистай ишам дар пештона баромадаистай не ё аллакай баромада дидестин просто бовар кардан дар кора чизере ки шумо ба чашми хитон дидестин бародаро
пропагандаи ҳами коро ки ҳамиё кардасан яке аз қисматҳои ина ҳами действия. Бо як шанс дигатон метам Момаҷон қатъи Лангулӣ, як шанси дига шумо метонен ки бироем бигӯен ки мо намедонистем ки дар ҳамиё кор кардастин. Яъне ки метонен чунин шанс дорем бибироен ҳами гапа иқрор шен ки намедонистен, аз халқ бахшиш пурсен, аз ман аз халқ бахшиш пурсен, видеоатона ҷо ба ҷо удалит кунен. Бо гуфтестамтона коре ки шумо кардастен, одамое ки аз тарафи Россия, аз интереси Россия да Украина ҷангидастан, и пропагандаи ҷангай. Агар шумо нафаҳмен, надонен маънои калимаи пропаганда чия нафаҳмен, агар ноақлтон мега ки ҳамин кора шумо кардастин. Ва оне ки Лангулӣ мега ки ма як корое ҳастае ки мекунам, дар паси экран мара 100,000 рубл метиҳан. Пас значит ҳамин хе корае. Пас дига чӣ корае? Чӣ корое ки дар паси экран ки дар кадр намоён нестае ки ту мекунӣ ки тара 100,000 рубл метиҳан. Чӣ корае? Ин ҳамин хе корае ки дар ҳамиё даже реклама мондагӣ нести. Лекин ино дарди саритон мешава, ино дарди сартон мешава. Ҳоло ҳам вақт аст бироен аз халқ узр пурсен ва бигӯен ки намедонистен. Ва маънои калимаи пропаганда действително ҳо намедонем. Ма бобоҷонша дар прямой эфир савол додам, мега пропаганда, агар ки ма ба зидди Россия гап дорам, ба пропаганда мешава. Дундук ҳаниё, дундук. Мегзарем ба дига новостиёш. Страсти вокруг стрельбы в Крокус-Сити-Холл 22 марта в России не стихают. Исполнители финансировали кураторы из Киева. Пока Путин и пропагандисты отчаянно лепят этому теракту несуществующий украинский след без единого доказательства, многие россияне выпускают пар на мигрантах из Центральной Азии. Насмотревшись на кадры пыток подозреваемых. яъне ки бардоро тамошо кунен, шумо тасаввур кунен кора чӣ хел чатоқӣ бемаънигиша ки дар уровни власт баромада, дар уровни пропагандаи давлатӣ, яъне ки пропагандаи дуруни худи Россия следа максимална ҳаракат карданд ки тарафи Украина бигузаронанд, не нависта нисбати иммигрант бо сахттар кардан. Ва яке аз чунин действияҳое ки имрӯз дар Россия рафтори бад, заду хурд, корчазанию дигар корҳое ки баромадааст дар нисбат ба муҳоҷир, яхел путинистҳо баромада дар ин ҷа метонанд ки бироям бигӯянд ки не ҳама тенҷай. Бардоро ма и гапора мегум, новости қатъия казат мекунем, яъне ки ман пеши худам гап намезанам. ҳастай ҳамин хел рафтори пас нисбати мигрантҳо отрицат накунен. Ва ман муҳим дар чира гуфтанӣ, ман хати шумо дар ҷа разборкӣ надорамадам. ҳама одамое ки чунин фикр доранд разбор кардан бихоҳем, метавонем бирем телеграм канал прямой эфири қайтон гап мезанем открита, любой баҳс, любой касе ки мехоҳад баҳс кунад ё ягон гапи дига. Хоб, дар бораи чӣ хел халқа тайёр кардан, мақсад дар уровни власт пропагандировать кардастиян ва след тарафи Украина монда, бо ҳатто заказчикорам ай Украина гуфтастанд, лекин бо всё равно рафтори ба тарафи мигрант. Несостиковка чӣ хел получается Украина ё ин ки мигрантҳо як тарафа фикр кунена, не ду тараф рафтаистанд, барое ки цел ҳадаф чунин буд. Барои гапа ма дар аввал гуфтам. Ана ки нигоҳ кунед чӣ хел оправдоват кардастанд рафтори бада нисбат ба муҳоҷир. Яъне ки ҳамое ки дар вақти дастгир кардан, гӯш буридан, чашм баровардан одамои дастгир кардагира, ҳамаи ҳамино ба хотири чӣ буд? Ҳамаи ҳамино ба хотири чӣ буд? Ба хотири оне ки дар мардум нишонтиян волияра, яъне ки волия дода шудагие ки чунин рафтор кунанд, яъне ки ғайрати наслиениро баровардан ки ҳамин хел кор кардастиян. Барои он хотире ки нигоҳ кунед бардоро, касе ки намедона вақте ки дастгир мешаванд ино гумонбар, ма защищат намекунам. Яъне защищаю их. Гап дар бораи онае ки вақте ки любое действие, любое преступление то одама дастгир мекунӣ, то доказат кардана, то суд гузаштана вай гумонбарай. Дар вақти дастгир кардан ҳақ надори ягон хел ҷазо битӣ. Гӯш буридан ҷазо додан ҳисобида мешава? Яъне ки мешава. Лекин дар асоси чӣ гуна ҷазоае? ҳатто агар ки одама гуноҳша 100% доказат кунанд, ҳабсш кунанд, всё равно дар ҳабс гуфтагӣ нестае дар ягон статья ки вай бояд гӯша бубранд ба ягон кор. И хеле гап нестае. Просто бояд вай маҳкам бошад. Яъне ки латукуб кардан, зӯроварӣ кардан, дар рафти допрос, дар турма кардан, всё равно дар ҳама ҳолат и запрещеное. Яъне ки дар худи турма латукуб кардан запрещеное. Дар вақти допрос усбеста. Ки дар вақти допрос вай гумонбарай вапшета. Хоб? ира ба назар мегирем. Лекин ҳамин чиза поощрят кардан, яъне ки як хел нишон додан дар мардум ки мардум дар мақсад власт додан ки агар ҳам хел рафтор кунен нормалия. Ва имрӯз мо натиҷаеро мебинем ки наслиени чӣ гуна против хестанд. Ба хотири чӣ? Ба хотири ғайрат доштаншон ки агар ки ҳамин муҳоҷирро ки зада латукуб кардан, ҳеҷ кас ҳеҷ шон намега. Барои он хотире ки
чунин власт хачон додан. Вот когда чира вот фамидан накуре. На кадры пыток подозреваемых прямо при задержании, русские явно вдохновились, и некоторые из них думают, что получили карт-бланш на насилие над всеми другими живущими в РФ, то есть над нерусскими. В мире это явление называется расизм и ксенофобия, но в России видят нацизм там, где его нет, и не замечают бревно в глазу. Людям восточной внешности в России раньше приходилось терпеть унижение от борцов за русский мир. Им не сдавали квартиры, дискриминировали на работе и оскорбляли в транспорте. А ты пойди сейчас в Донбасс. Бизнес занимаешься. Так при чем тут это? При чем тут это? При чем национальность сейчас поэтому? Давай телефончик свой убери. Ну хорошо, чем ты сейчас стоит. Нормально выражайтесь. Выражайся нормально. Киргизы, до свидания, домой. Теперь же репрессии только ужесточились. На этом видео группа россиян пожаловала в общежитие к таджикам, чтобы выселить этих людей под выдуманными предлогами. А русские все понимают. Нигоҳ кунед бародаро, одамое ки меган ки ҳеҷ гап нестай. Дар инҷа омадиян ба сари муҳоҷиро ба хотири барои як корда гунаҳгор кардан чӣ корда. Забони русиро ҳама медона? Так подожди. Нигоҳ кунед. И расизмӣ нест, и нацизмӣ нест. Причем дауҷа вай забони русиро медона намедона. Бародаро ма гапа барои ози биси одам мегӯяд ки хов россияро бояд забона бидона. Бача, и қадар одаме ки дар тамоми ҷаҳон мегарданд, дар Англия, дар Франсия, дар Америка, забони ҳамон давлатҳоро медона. Ман то ҳоло забони англисиро намедонам. Мара рейд намекунанд, намегӯянд ки ту англисиро медони, намедони. Иноро аллакай фаҳмидан накора. Ина просто причина. Барои чӣ? Барои он хотире ки ҳамаёро ҷамъ кунанд чӣ? Дар аввал гуфтем. Призывы к насилию над мигрантами из Центральной Азии активно распространяются в российских телеграм-каналах. Вот один из самых безобидных и приличных. Вы все сдохнете, мрази, и за все ответите. Русских лучше не трогать. Яъне ки чунин гуфтаҳо дар телеграм-каналҳо дар дигар ҷоҳо чиро нишон метавад? Бо ба худшон дастгиркунанда доранд. Бо одамое ҳастанд ки чунин идеяро дастгирӣ мекунанд ва пеш мебаранд. Аз ҳамада як чизи муҳимаш бародаро. Як одамо меган ки ягон тағйирот нашида. Ман дар кадом комментария хондам чиза ки гуфтанд ки ягон тағйирот нашида и аз аввал буд. Бале, и аз аввал буд. Лекин ти ки одаме ки ҳамин хел гап мезанӣ, тира мазги да чиво пучай ки мегӯ ягон тағйирот нашида. Ҳама тинҷа и аз аввал буд. Фаҳмидеси? Яъне ки ашибка фаҳмидеси дар ҳамин гуфтаҳои чие? Як бор дига мегӯм. Гуфтаҳо ашибкаи гуфтаҳота як бор дига такрор мекунам. Нафаҳмӣ бо таҳлил мекунам. мегӯй ки чизҳое ки рафтестай, ҳамин проблемҳое ки рафтестай ҳоло нисбати муҳоҷир, мегӯй ягон тағйирот нашидай. Ҳама тенҷай и аз аввал буд. Фаҳмидест инака? Ашибкада чие? Дар ҳамин гуфта. Ҳама тенҷай и аз аввал буд. Ягон тағйирот нашидай. Яъне ки ҳамин проблемҳое ки шидестай, ира та оправдат кардестай ба оне ки аз аввал мегӯи буд. Бале, и ашибка. аз аввал буд ягон тағйирот нашида. Мо гуфта наметавонем дар вақти теракт тағйирот нашида бошад. Барои хотире ки аз аввал ҳамеша буд, ҳаст, бо мешавад. Лекин барои ауҷи ин всегда я проблема, не я проблема создават мекунанд, то ки баъдан ауҷш битиҳанд. Вот дар ана ҳамин айни замон Крокус Сити сабаби ауҷ шид. Просто вот резки общий тамоми ҷойҳои Россия даира ҷорӣ карданд. Впрочем, теперь таджикам придется решать, стоит ли продолжать работу в России, ведь они буквально рискуют жизнью за зарплату. Тем более, что заработать становится все труднее. Например, после 22 марта русские отменяют заказ такси, если узнают, что водитель из Таджикистана. Таксисты-мигранты получают сообщения с требованием сообщить национальность. Примечательно, что орфография у коренных русских в этих сообщениях оставляет желать лучшего. «Здравствуйте, если вы таджик, отменяй заказ, я с тобой не поеду или вызову ГАИ, пусть проверяют лицензию на перевозку пассажиров». Здравствуйте, я не таджик. Лучше бы этот таджикофоб вместо такси на орфографический словарь потратился. Кошмарят мигрантов не только в России, но и на оккупированной части Украины. Временно захватив эти территории, Кремль начал свозить туда рабочих. бо як бор дига бародор дар ҳамин ҷашн мегӯм ки масалан таксистораву дигар корҳоро мо дар видеои пешина гуфтагидем такрор нашава. Шумо медонед ки чӣ хел рафтор кардесиянд. Лекин ман дар чира гуфтанем дар инҷа онера ки ман мехоҳам як панятяра як намуд чира тағйир битум вообще дар бисёр одамо ҳамин ҳастай. Яъне ки нигоҳ кунед, имрӯз мо нигоҳ мекунем ки яъне ки клиент менависад таксиста ки агар тоҷик бошӣ админият ки заказа ман қайт намерам. Баъзе одамо ҳамира ихе меган, мегӯянд ки хоб значит ки айби химон шид ки ҳамин хел кор кардем. Тоҷик значит як чанд тоҷик мегам баромад ку момаҷон 99 ҳамара
буйги гов мекарда, гуфта як гови ихини ҳамара ихеу хел мекна гуфта. Ҳами понятия хатоай, яъне ки чӣ хел. Нигоҳ кунед. ҳамира уже канса фаҳмидан дар кора. Худ агар тасдиқ шава ки ҳами кора ҳаму одамо, яъне ки ман намехоҳам даже дар ҳами ҷа миллат бигирем, мисол мегирем. Дар пӯсти мегирем як миллати дига, номи миллат Ю. Намояндаи ҳамун миллат меброяд дар як кишвари дигар ягон гуноҳ мекунад, ягон терак, ягон кори дигар чизе ки набошад мекунад, бояд ҳамуо ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Набояд ки тамоми миллата ба ҷавобгарӣ бикашанд. Набояд ки намояндаҳои ӯ миллата занг бизананд ки ту тоҷик бошӣ закаста админит ки. Мефаҳмед шумо? Ана ҳамира фаҳмондан дар кора, ана ҳамира фаҳмидан дар кора. Ва набояд бибурои наслине да бугӯӣ ки аз пушт я чанд одам ина ҳамара ки чӣ ана шумо винаматин. Не, дар кадом закон омадагие ки бояд ки халқа ба ҷавобгарӣ бикашанд. Омадагӣ нест дар ягон закон. Пас савол мешавад. Пас бояд чӣ кунем кунем? Якум шатақали дар даҳани ҳаму блогерои задан дар кора ки мебуроянд чунин гапа пеш мебаранд. Дароданам хел худшона дастошона бояд саршон монда сурат мегирану хиди тоҷик мехезан гнагор мекунанд ки ана аз пушти шумо и кори коршид. Причем дариҷа и бироен шумо талаб кунед дар мардум бифаҳмонед ки не бародару стоп, ҳатто агар ки тасдиқ ҳам боша, набояд ки чунин рафтор нисбати муҳоҷир боша. Пас чунин рафтор ҳаст, чӣ бояд кард? Талаб кардан дар кор. Чӣ гуна талаб? Биромада мисол блогер чӣ кор гуфта метавонад? Ман як чӣ гуфтагӣ будам дар бисёр видеоам ҳамин ҷумларо ман истифода мебарам. Хубӣ кардан наметонен, бадӣ накунен. яъне ки блогере ки ба забони русӣ наметонӣ ту бубурой ба забони русӣ бугӯӣ ки набояд тамоми натсияро шумо ба ҷавобгарӣ бикашин. Именно ҳамун одам худаш агар ки гуноҳш ҳастеш ҳамуро муҷозот кунин. Агар ту ҳамин гапа ба забони русӣ гуфта наметонӣ, ба тоҷикӣ онеша ки ана аз пушти чанд одам тамом миллата проверка мекунанд, ана и гапша наген уже, барои он хотире ки и гап ба зарари ҷомеа. И гап гапи дуруст нест, и гап гапи ҳақ нест, и гап гапи рост нест. Ва оное мегӯяд чӣ бояд кунем? Касе ки имкон дора ба русӣ гап зада метавона, биро ин гап зане. Вақте ки ман гап задам ба забони русӣ, Момаҷону Лангулию Рамзияу ино ҳама биромадан гуфтанд ки вай дар хиди Европа ба ҳамин хотири худаш метавона гап зада ва моро даъват кардаста, дигарро даъват кардаста ки биброен ҳаққа гап занен, баъдан што проблема шавад. Ака нигоҳ кунед ошибка дарам чия. Мегӯяд ки даъват кардаста ки биброен ҳаққа гап занен, яъне ки тасдиқ мекунанд ки ман гуфтаистам ҳаққа гап занен. Иши якум. Дуюм, мегӯянд ки ӯ худаш дар Европа ки аста биромада баъд видео мекунад. Бародаро, ман 4 сол пеш видео дорум дар канали Шарипов Life ба фикрам. 4 сол пеш ба забони русӣ зидди якчанд нацистои рус ки мигрант азадагӣ буданд, ба хотири тоҷик буданд, яъне ки тоҷик азадагӣ буданд, ман видео кардагим ба забони русӣ. Ӯ сола ман дар Европа будам. Фаҳмидисен чӣ хел шумо мразе? А еще раз повтори, кто ты по национальности? Блять, повторяй, убить таджик, ебать. Почему? Потому что как раз мотив таких людей в том, что разжигать ненависть между людьми, между народами. Не бывает плохие или хорошие нации, бывают плохие люди, бывают такие подонки, как вот этот. То есть ты его избиваешь из-за того, что он таджик, то есть вообще у тебя других претензий к нему нету, да? Это очень низко. И при том, что он один, а вас несколько, и ты с ножом, да? Другие его избивают, а ты держишь нож, как будто это щит. Ты трус. Ты просто трус. Настоящий мужик не то, чтобы так поступить. Он даже не позволял бы другим так поступать. Когда мои подписчики меня попросили снимать об этом ролик, я не знаю, что они ожидали, но я могу сказать только одно. Мотив таких людей разжигать ненависть. А наш цель им этого не позволят. Вот из-за таких, как ты, другие люди, которые увидят тебя, да, не все, но есть такие люди, которые увидят такой твой поступок, они также поступают, не только с таджиками, с другими нациями. Вы просто трусы. А обращение к тем, кто меня смотрит и кто увидел этот ролик, где избивают парня. Не надо из-за этого ненавидеть всю нацию. Не бывает плохих наций, бывают только плохие люди. Усолма дар Европа набудам. Яъне ки оне ки ман ба забони русӣ гап задам, и ба Европа будани ман ё ки дар куҷо будани ман ягон хел дахолат надорад. Ва оне ки шумо гап намезанен, и дар Россия будани шумо ҳам ягон хел дахолат надорад. Яъне ки шумо дар любой қавр ки бошен, ҳаққа гап намезанен. Ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки ин масъалаҳо шумода пул наметиҳад.
ин масъалаҳо барои шумо фоиданок нест. фаҳмидин? ин масъалаҳо метавонад ки ягон вақте ки кунлесакӣ мекунен, вақте ки местен пеш сартона пеши Путин хам карданӣ мешинед барои ягон ҳуҷҷат, барои ягон паспорт кардан, барои ягон корои дигатон, ё ки паспорт дорен, мисол бисёр ҳамин хел пропагандисто уже наметавонед, забон кӯтаҳен. Шумо чем роста интихоб кардан, шумо раҳи каҷа интихоб мекунед, зато главне ки раҳи каҷ мегӯен рӯғанӣ бошад шид. Ине хелин шумо гап дар ине ҷай. Так что оправдывать накунед худона ки Шарипов гап мезана барое ки дар Европа. Шарипов дар Европа набуданам гап задагӣ буд. 4 сол пеш и видео ҳаст, бо мегум доказательств ҳаст. Из Центральной Азии, чтобы изменить демографический состав населения. За это время на оккупированные территории вывезли более 100 тысяч выходцев из Узбекистана и Таджикистана. Выселять обратно в Россию их вряд ли будут. А вот их отправить на фронт оккупанты спокойно могут. Фаҳмидесен, тасаввур кардесен чӣ хел ба баҳонаи мақсад ҷора соз кардан, ҷойра ки нав оккупировать кардагиян, бурдан одаморо ба айҷа аки бо рои меканан тарафи ҷанг. К мигрантам и призывы отменить мораторий на смертную казнь в России, которые повсеместно звучат от российских чиновников. Возвращение смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев. В СССР смертная казнь проводилась. Ва дар бораи смертный казнь ва дар аналитикамон ҳам гуфтагӣ будем ки метавонанд ҷорӣ кардани чунин қонун бошад. Ва агар гап занем дар бораи ки чӣ дар кораи ҷорӣ кардани ин қонун, хай мисол ба мисли Навальный одам всё равно янимаш кардан. Вақте ки агар ки қонун ҷорӣ боша, и қадар давода намекунанд нобуд карданашда. Ки касал чид ё ки дигари чид гуфта. Так янима мешава меро. При этом немало случаев избиения мигрантов полиции даже не придаются огласке, ведь пострадавшие не станут писать заявления. Сами так называемые правоохранители в России ничем не отличаются от уличных хулиганов и более того теперь имеют на террор официальное разрешение. Новостной телеграм-канал «База» со ссылкой на инсайдера в российской полиции сообщил, что силовики получили разнарядку на проверки граждан нерусской национальности. После теракта в Крокусе в полиции создали специальные группы из участковых и сотрудников уголовного розыска для дополнительных проверок иностранных граждан. По данным базы, в московской полиции создали группы сотрудников и разделили их по направлениям: хостелам, управляющим компаниям и по разным трассам, где они будут проверять мигрантов вместе с сотрудниками ДПС. Российским силовикам и раньше был закон не писан, а теперь они получили официальное добро на беспредел. Яъне ки тасаввур кардастем бародаро ки и официальный фармон именно аз болои тақсим кардагӣ мувофиқи нақша ҳамаи барномарезия ҳамаш и ман намедонам баъди ҳамаи бо чӣ хел одами пайдо мешавад ки бо бовар накунад. В городе Электросталь Московской области полиция вместе с Росгвардией провела масштабный рейд на мигрантов на складе компании Wildberries. У работников из Центральной Азии проверяли военные билеты и другие документы. Кроме того, целые отряды полиции были направлены для проверки общежитий и других мест возможного нахождения иностранцев с целью найти неизвестно что. Возможно, у какого-то... Wildberries, шумо медонед ки чанд қадар муҳоҷир дар оҷа бисёр кор мекунанд. Хотя в том, что касается теракта в России, Кремлю важно случайно не выйти на самих себя. За неделю после теракта так называемый Следственный комитет России выдал 3 разных версии только касательно суммы оплаты незадачливым террористам. Так, изначально российские следственные органы сообщили, что стрелкам из Крокуса заплатили итоговый гонорар 500 тысяч рублей. Эти показания якобы дал один из пойманных. ва бардора аз ҳамада нисастиковка калони дигае ки наве ки дар новости баромадагия дар бораи суми ҳами одамое ки дар нами терак гӯё ки ба даст овардагӣ буданд, чӣ хел ки шумо медонед, хабар баромад ки 500,000 рамзия гуфт ки 1 миллион. ҳоло бо баъдан бо хабаре баровардан ки бо худшона мақсад маиб кардан, мақсад дидан ки ҳама аналитика кардааст, ҳеҷ ка бовар кардан наметавонад ки 500,000 хати ис 4 одам барои 500,000 шуда ин қадар кора кардан тухӯрина мегира. Бо хабар баровардан ки 500,000 ҳар як кадомашда 500,000 ҳар як кадомашда дидан ки хеле намеша. Бо як версия дига баровардан ки тамом ин версияро ҷазир мекунам. Ин версия аз куҷо баромад? Чӣ хеле ки ман хидмам талаб кардагидам ва бо чандин одамои дига ҳам 100% ки ин корро талаб мекунанд албатта, ва одамое ки идеяи дурӯғакиро бароварда бошанд, ӯ ҳам мефаҳманд ки чунин корро талаб мекунанд, яъне ки чира? Таздиқи перевода
ки гуфтанд ки дар картам перевод кардагия ва картама гум кардам. Ва ман гуфтам дар видео ки вай картара гум карда, карта дар номаш приложение дар телефонаш бояд боша, всё равно отчёти банки ҳастай ку. А ҳоло меган ки пула через криптовалюту перевод кардагиан. Яъне ки и версия уже версия аввалинара покза мекушад. Ранги Худои Лангулиу, Рамзияу, Бобуҷон, Момаҷон ури худ мекунанд ё 18 та версия дар як раҳи рост, дар як чиз. Ва интересно чи ҳоло ки дар вақти основной суд то вақта чира пешниҳод мекарда бошам, мисол бояд доказательства пешниҳод кунӣ дар ҳамаи кор. Оказалось, террористы, которые якобы напали на посетителей в Крокус-Сити-Холле, должны были получить 500 тысяч рублей на каждого. 28 марта российское следствие опротестовало само себя и сообщило, что схваченным таджикам вообще заплатили криптовалютой, причем из Украины. Хотя... Чек тасаввур ки бардор чанд қадар чи кор направление чи мешавад. Сум гӯё ки криптовалюта қайд додагия, аввал меган сума ба чи додан наличи рубле, баъдан меган ба криптовалюта додагиан, баъдан меган криптовалюта аз Украина перевод кардагия, баъдан меган организаторошон именно Украина туғри кардастай, лекин дар Турциян. А исм плюс бу организация ИГ. Писать указ о мобилизации еще 150 тысяч россиян. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе. Ва бардор бегар заяоне ки ҷамъ кардасан дари кор мигранта бо мобилизоват кардан хиди наслениера. Ва и гапам ма гуфтагӣ будам дар як чанд видеои пешина. Хел кардесин ҳаму гапо уже аллакай баромадааст, ки мо предположение кардем, тахминан гуфтем. О дружбе России и ИГИЛ, кстати, чуть не проговорился один российский телеэксперт, пока его не перебил ушлый пропагандист Скобеев. В данной ситуации Россия даже в этом смысле, в исламском факторе, никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле, вот в общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах, здесь не только поддерживаем как бы вот все эти сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. Хеле ҳам ҷуле ба бардоро ки чӣ гап шида ҳамиҷа. Ман мисол ҳеҷ комментаре бад намекунам. Хитон просто шунавиден чӣ гап шида ҳамиҷа. Вайш мега дастгирӣ мекунем, вич мехезам буша мебра, мега дастгирӣ намекунем. Пас ба хулоса айниқ биёед. Дастгирӣ мекунем ё ки намекунем. Слушаю патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских. Знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что, если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И это после того, как все... Так, получается, агане чхели ки элон карди, да ҳама ҳолат, да пешт солдатҳо ба ҷо шидани, открыто бубро бугу, ки Россия для русских гуфтан мақсад хуб нест. Бубро открыто бугу, ки муҳоҷирро и қадар корҳое ки нисбат чон кардаистиян хуб нест. Открыто бубро бугу. Чӣ барои открыто намеги? Большое количество преступлений раскрывается и предотвращается именно в результате вот таких терактов. И примеров даже из нашей истории достаточно. Андрей Витальевич, на что обращать внимание? Вы знаете, вот обычным людям на что обращать внимание? Простую вещь скажу. Обращайте внимание на ваших соседей, кто живет рядом с вами. Быстро приехали, быстро уехали, люди непонятно где работают. И не надо думать, что если ваши соседи это семья, включая ребенка, это 100% не террорист. И пропаганда из хатфойза, ки проблема мушкили байни хиди халк сар мезана. Иша иш метарса, иша подозревать мекуна. Берем да федеральный канал и кора гуфтестиам кни. Анаки нигоҳ кунед, чӣ гуна дар роҷа мисол хиди президент мехеза мега ки бояд хеле для русских, Россия для русских хеле гапора нагем, барои он хотире ки вай дора, лекин барои он хотире ки натиҷаи хуб надора, лекин дар федеральный канал мехеза мега ки шумо бояд ҳамсоятон нигоҳ кунед ки ча куҷо мия чӣ мерава дигараш ура нигоҳ кунед. Ва баъде ки ино воснера шунавидан наслини естественно да пеш мебинад ки як муҳоҷира ҳамсояшда тамом занг мезана мия мевардораша.
нигоҳ кунед цепочка чӣ хел дурӯғӣ да ая тарафаш як гапи как будто хуб меган не ки действияшон бадай суханои хуб метавонанд дар ягон ҷо биган но дар действия суханое ки яъне ки суханое ки ҳаракати хуб надоранд просто хуб звучит мекунанд мегану аз суханое ки ҳаракати бад доранд вайора дар нақш амалӣ мегардонанд як издиватсия просто бардори фикр қайхтон дар комментария бинависен лайк мондана фаромӯш накунед ҳамадай хайр то видеоҳои оянда हर मुश्किल आसान शब्द पर चौवे कश्मीर हर मुश्किल आसान शब्द पर चौवे कश्मीर इश्क दरीना